Ghana this my mambunyina san kwa babiem eba Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today ebreno nanso no ebra ye share trending stories ahodo ensema edi him edi ade ncheche wo Ghana na edi aba newspaper review so eka ho de obokrata de abedwa so se fa Ghana ho nko ade a ene Sompa Ghana today ebedi ho nkomo we nso ni opportunity ma wo se wodofo bi di ne birthday so wo betimi di aba eti wo dia ne se wo beba Sompa 106.5 FM Accra ye Facebook page no wo ba hope anase ye YouTube page na ye Sompa FM live na ode o greetings no aba o me dofo bi di ne birthday obi anya 40 years obi anya 30 years me pese me chia obi na de aba mo amode ba news mu no medi kanka news mu ye nchia eti news mu no ye nchia enti memfa news mu se wotie Sompa 106.5 FM dia ene ye hye no so se anopa no ye nya tena 640 ekosi 740 no a ena wonso opportunity se wode wodie ebeba na ya kana kama ede aboa wo na anopa yi yemma ye nua bema Obrempong onfa president bi emaye na yemfa ehu de ebe ye na memode aka nyina etew na ansa na Obrempong de president ni abeba na me ka wo se time heba misha eduro no time heba misha eduro no ye eduro aba ama sese yatena malaria so time heba misha eduro ne ba ye no ama malaria aboho waye mre time heba misha ba ye no obi a wontimi ni die etimi tibidi time heba misha ba ye no wo de bia me honam ye me ya ena mti na mentimi ma adwuma na me sore ya na mabatwa na mabasa na me kotodwe ena ma ntu ena he tutumi no sese de nyina akọ general body pains ne yeto ase enam time heba misha eduro na ye de aba nti eti eduro no de ye wonuro ne ye wonuro eduro malaria no akora wo hu se wanom anu onu wo dwane preko anopheles mosquito no kora wo kawo a wotimi se na ho odi nyina asa eye time heba misha eduro no ena time hh misha ne capsules ne de se wo jonsa na wo ta bre wo ye obi a wo page no wo bi wo mpese wo be yare kora ho odi be ye adwuma wo pe obi a wo pese wo bo adwuma wo mpamu a sa time hh misha eduro no eno ano no time time heba misha time hh misha and capsules enu nie emane mema nyina yesom se wo pedudu atu aba bi etu nnuo ene pharmacy ebi wo ho Dr. Tafrija yeda wasio se wo nana waja pade papa wasene nana anyare da ene obi san se ma me na ade no se hwe na me tena Ghana ha the abrofo no kra missionaries ne baaye no wo mo benya malaria wu emebi kra be wuyi ne nana se me hu bi me de bi anka me ma wo maduro no wo mo anom ko mo nom ya se wo mo ya abrofo eto mo baaye na me ka se ha amane nubuna we na manom no a menya malaria no wo ma ntie me ena tontom wi wo mo a wo ka nyame asem wiye ebi fa mu wuye nanso ne nana ne tena wanti ne nana ne be wuo no so Tafrija tena se won say draw we won say ha amane nubuna we ni secret no ena o se ne fama me media me nya ni secret media me de be time heba me shedro no na obi anom bi me nya ni secret me nana de na ni secret we ni secret ankasa ba me de o Tafrija me nya ni secret enaja we de time heba me shedro ne ba ya se time no obi aso mu ntimi srew se wo pene nana secret no a onom ye ma nya 125 years no a wo so ba je afisa Ghana ha de he wo kura wo fie kura se wo spray ho na ntontom anka wo a wo ko obi office ntontom timi kaw he se ntontom no ba bi wo so wo ko dwuma kwa kodidwa e domi dwom he ya ntontom betimi akaw nyame ya duma 26 ye ba domi dwom ya ne time for na eba eti hye ne nso set time heba me schedule no be frɛ 0244417669 0244417669 tebiem 0244417669 na eno ano no na wo bedi didi na hagia special local food no enuane papa fie eno no eti local de enti ye ka ne local food ne se yen ya ye diem obi wa wo ye abonte aduane a
no asesa tomatoes apro je na apro garlic apro wase ya abonte aduane etimi bisa hagye de nyamesuro nti wase wono wonim se daache nyame ebebu na konta de obebu akonta afa aduane na wono ama adasadi ye no eti woni hu agorokora wo the ingredient papa na ye aduane hagye special local foods eti se okro soup na wo tilapia banku se wo petroza afi wache jollof dia hagye nie aduane papa nie hagye nie aduane papa nie na wodem eti hye no so sa na woni hagye emonkomo atomic kwan so mo amuni baabi a transition wo no won say washing bakers bi wo ase ho no a ho na hagye wo ena won say ayi DVL for baabi office ano wo no a sa atomic junction so ho no a wo kwa ubehu no eti frema delivery guy na wonya busy 02463599921 024 63599921 say wo ye wedding say wo ye party wo do birthday na wo pebe bia wo be order aduane a woni mu nwose aduane ede aduane bia wo benya local ne continental dishes no a no afre hagea 024 63599921 024 63599921 wo num nso a kasa natural mineral water abudu nsuo meso bonsuo ni bi wate na wo minimum enna ho bonsuo ni bi na niema enna yie eye kasa natural mineral water no a eti mu amoye party mu amoye yie mu amoye wedding awo ho beba fie wo pensu a wo benom a wo mpensu afi wo mu wo mpensu ebema wo yare CASA mineral water kasa natural mineral water no kasa Loma Ventures for na diaba wo mu Taifa Bok Hospital echi ho no a na wo behu no kasa natural mineral water wo betimi afre no na wo betimi anya kasa mineral water no number one choice no hygienically processed for your own safety. So we per bottled water sachet and answer dispensers no ebidem 020 646940 wo ba be ye wo ba be ye wedding wo ba be ye party na wo per baby wo kwa ye bi obi di na ho twede se wo koma na nsuo fra wo mo no mo fa nsuo ni bi mra baby a wo bi a wo mo di free delivery bebro 020 646940 020 646940 020 and answer 0303 965 780 0303 965 780 kasa natural mineral water wo eka ho kama ena ba bibia edi muntu we Obrempong wadawroma ma yentwetwe yesi na afei anopa ye mo bibi nwu ye boso na afei yemfa de obokrata na badwa so trending stories o man for birthday ni ade yemfa ni na entudwa wate kasa natural mineral water na wate hagye se wanchu usia ni nyina wontene de wuchu usia so no amfa Pepsodent cavity fighter entwu usia no so wontene de mesrewo bowura shops ahodo provision store say pharmacy fo no kra agye atom wo mo na ton dodo pharmacy fo no over the counter fo no wo mo na ton dodo Pepsodent cavity fighter sansa ye kakadru eyi kaka free nipa so eboa wo ema wono mu a emoamoa na didi siase ma wo kaka no epia wo nyina gu nchen njempre no ene nkomi no eku wo nyina na ma wo se no aye dene ama wo se akinam no nso aye dene na ma wo se na pai aye se efita na ma wo nhwa papa ewo wanum na wo pia montre so na wo kasa na wo sere a wo manfo nyina hunu sampa wo akukuduro ya wo de sere Pepsodent say wasede bia eho hia bia na wo pe bia to na nso wusu botom mepacho ye wona hodo ya eso boto bia so ye hyase efre nketo de akosi akase enketo na ye wona sase eno ye 12 grams no eno kwanse no sane ye tie bia etimito bi nketenkete ni nyina timito eno ti omoden ene ye 65 grams a eno so ye tube mu nketo no ya ye mia na sa no eno so ubetimi atobi ye 120 grams na ye fre na jakwa park no eno so ubetimi atobi ene ye big family park eno no meka mienu eye 175 grams asese yasesam aye no 200 grams nanso ne bo no eye pepepe yemfa bi nkan ho eno pepepe eno no bia na wanya osen ho hawo wunya esen doctor nka ho ne kasaye frɛ numbers yi yenye wo hwe yente wo hwe nso 0800 161 000 0800 161 000 a free dentist care and I'm there mouse no bomodin Pepsodent every smile matters and afia no pay senior ewiemu aye nwunu pa na unya yanka unya bibi kakra de kan wo ho hye a enkeye anopa ya bomodin bowura
provision store na wo nchen ho no o junction so maame no ya oboaboa ne ma table so no okwa super Twisco energy food drink Twisco energy food drink fansu hie fakasa natural mineral water ne bi na fa hiti uwie pe tigum sase no eye 2 Ghana cedis pe ne bo nya den bomodin ko pe bi to sisi a enkwada ni ko school no o ma ye boton no no bomodin ha de Twisco energy food drink ne bi e de asro mo lunch bag no wo mu du school mu ahyehye no ma nom e ho na be hunu sampa ne activeness ne ye adwuma pa esan say vitamin B C D na iron enso ewo mu unya bi na wo no mo a ekoyie pa na fei eye energy fortified ne friend na forte no ebi hyemu a eno so bo adwuma ye ni titru pa ne wo a wo koye obi adwuma wo a wo so wo ye wo adwuma na wo mpese obeboka drobe ni a wo twi hyen na wo pese unya hoden na wo de tene city achi e de twi hyen no correct na wo nko so accident no ubehia Twisco energy food drink esan na forte no a ewo mu nti no akwada wo ko suku pebi ma no na wo kodu suku mu a ne ma nyina koye de ma no wo nkoda e ma assignment ne mfane ni so wo nkoda watimi asua de e ma ne ma nyina etimi akonkan promasido of other roma and one day we so abedwama so a eboa pa san say wo man yi koko papa no ayewo ye wiase nyina agye atum no eno no wo magina so e de aye ya om de enwane nu ahodo nyina adi ahyemu a ekoyie pa bomode pebito na emo a enya na se na medical kan no e provision stores ahodo nyina emu FDA enso ahwehwem agye atum sampa eye papa pa we Obrempong ye dance na obapa memma wo akwa bai Oheneyere ya na obapa kosia awon fe na adware wo sa no don ye ma sem di wachi we say 1000 miles into me bank account also why fe pa me da se say the obokrata na badwa so ntie mo bobi so ye wi a ye the trending stories no bi beba bi ye ene mampanyi Asian Central for e wo Jubilee House ye de beba na MPP for flag bearership race ya obi a kasa ye no so wo ho sameje mfini ma wo no so de aba betudwa eti yen chance mfiri wusu na the obokrata be na da woni mi daily guide the obokrata na da menim ase no na abronye DC kwame bafo eye bono regional chairman edema MPP amanyoko no yakasa do akwakodi aprosifo akache wonsa eso no ni nyina ne se wakwakoma na no akoyi nika ama yera IGP Christian Tete yohunu na afenso empanyimfo bi eka ho no okokasa ede etia wonom ene yoko mpanyimfo ne office ni nyina se ene na bi a wo mo eye na se entweye no na nso amoma frene se womra na wo mo emisa ne nsem okoduru ho ene ye de abankaba handcuff egu ne nsa ye kase no twene aprosifo akokuma wadna kwa akoto remand no a second court call na Accra High Court e call na setena so asem no wo mo se onkotwene mu da bon prechi na edafiada won samla court na asem ne baby a wonom de befa no mo e de afasan so na yewra sami jamfi wono so na Ghana Gold Board wo ye panyi kwankyerefo a wotua no wono so e kan sem bi e kyerɛ sɛ wo hwɛ Ghana Gold Board no a ye kasa ya wo mo ba eye aban mu no ni awon matimi akra de kwa ma no ne $6 billion gold nko a no wasade asem bi aka ho se ye de chen so anase yetimi atre ye nkwa ban mu a enkebetimi abo ne nyina ne se wo kire se gold no ye ne ho ne ema nyina wo ha no ne de kwa ma no ne na yakwa refining ti no wonom anya asase yantam be se kes ya wo kire se mo ba ye refining ni bi e wo ha se no beboa ama yankasa no ye gold ya ho ne ema nyina awie na se bi e be kwa koton a yetimi aton na boden dan se ye de kwa ne nkofo bi age eska no ma refine no mo sade aba no we so ye nsem a guide the obokrata no ede ho ensem atudwa e wo ha se nom na wo kire se 30 illegal sun winners invade JSC lower voter region ho baby no wo kire se baby a wonom so etu anwea no kofu bi a wonom enfamra kwan so na wonom tu anwea no wonom akwakobo ede ewura eye managing director ya wono eda JSC Mediterranean Ghana Limited Professor Albert Chosulu wono so na kache mu nsem nyina da ya ade a daily guide da obokrata na no pay wode ababetuja na mijina mu our chronicle ni ono so de ba ye chronicle ababro nsem no mu nkomo ntimi ntame ha me ho nkoho bebre na customs for na ka say wo mo chese sese sika bi ya na efa customs wo ena no krampo kane mampani onya ne ba bi ko Professor J.E. Mills wo keka na adwen tu se wo bi be ye custom immigration officer na se customs wo be custom official
bosome miensa pe bosome nan no anya ne ho se tam sa sika efa ho pa eno na deputy commissioner at the customs division of the Ghana Revenue Authority Brigadier General Glover Ashon anai wode atoja chese no kure womo aka womo siasi so ebeboa ama sei sika enwunu edefa customs ho no womo etimi aka ne nyina agufom na bibia etimi e fa na nyina so akwa aban botom na kasepa ye da chronicle enim ha sei eye mpatwom ensem a esie ewo mpatwom no eni enyan chronicle kyerese nia ekoso no hadwene pa assembly member ye owo mpatwom nipa bia bonitu akuno ya woni susu se eye asanko mining for asanko gold mines wona abonitu odi akuno enura ewo hot bite so ye de tudwampo e ma no a wo mo ka assembly member ba ko no so won pata mo kyerese sa assembly member ye a wo mo kunu yi wo woni fie e na basabasa ye ekoso no wo mo frɛ no se wo mbra na wo meka bi sanso no de wo pasumdwe empo assembly ni mpo ekọ asetena no wo mo ahye se wo no na wona committee a wo mo ate so am de asumdwe beba asankofo ene mpatoom ne tontokrom ne wo mo wo ho nyina no wo de asumdwe beba wo ntam no committee no wo na da no ntie ba yi wo no mbefrɛ no wo koya na wo bonitu akuno enne nam so ma wo manfo wo mpatoom kyese ede ben kura ni se asankofo wo mo excavators wo mo twajatum wo mo cars wo mo twajatum wo mo so mo mpre e ma sa basabasa ye no ekoso no entoa so enkoso bi na chronicle se mofo adwempo ya wode aba e wa ha se ehu hia pa chronicle se mofo kire se ma oswafo wo no na hwe ya kwan ne akwantempo so governance kwam ya buja a kire se won ba ye new express highway Accra Kumasi highway won ba ye foforo kura eno no wo kire se nkaye o nanso enyan ye kwadidie maaya yensan pia foforo nkum eye nanso anhwe yi a ye bekura ne hwenhwen sanse ne ye wo hoi ye beye foforo ne bewie na ne ho ye kunye nyina ho na ye kwakofa foforo no mbeye no so ena bio foforo ne kura no ebi wo ho a ye nwie ye ebeye aban fo na ne hwe ho na wonwie no na dada no ho no wo siesie ne ye ne yie no eno nso ye nye ne yie na anya sa aban beba aban beko ye beye foforo ye nwie big push ya ye de beye aban so beye foforo anhwe yi a wo de foforo ne akokura ne hwenhwen chronicle kakra wode aba no na mamin for the Ghanaian Times de obokrata no emra na sembi e wakata fe to so dumienu na wo hye Ghanaian Times e wode abase Ghana aban abone homodin enya $1 billion investment package bia ye de eba beboa oman Ghana small scale mining wo mo a wo ye small scale mining operations and omutu agudie bodua kakra no na ye de abo mu chidom na nkomotwetwi enam so ama memorandum of understanding ntiase krata dum wo mo de wo nsa ahyase ebema ho kwan ama 3 international direct mining companies wamodi wo ho ababeshim sa initiative chief executive officer dema Ghana Gold Board orasame jamfi ena di betu dwa se ye ba beboa 300 responsible small scale mining operations no matimi agina wo mo na so eti na ban etu fanso okore ekoto anamo a esefata wanya sa $1 billion no a ye de ba be de djuma no eti obi a wo ye small scale miner na wo bo na ho modern na nkrata mo ye responsible ontutu agudie basa wo bra wonni mraso di mraso pepepe na se mo a mudi mraso pepepe aye se mo ye responsible small scale miners no mo na sa $1 billion investment here yenyen e betimi di aboa mo amamagina mo na so a eno ho asem no empanifo ede ababa betoa na ensu asem ba ko so a eda the Ghanaian Times no ni nyina efa asem a empanifo ede ebetu dwa na ansem a empanifo de ababa betu dwa no wo de Reverend Stephen Y Osei Chief Director at Ministry of Works and Housing what the ababa beto na sem efa aban sanse enipa bi fa kwati kwan so na omo je nsanse na eboso no eno ena nani abere wo ho na housing minister say ese de nan esi from pa if say a crisis kese we ensema Ministry of Works and Housing opanyi Kenneth Gilbert Ejei wakasa was practices na ekoso no a ese aban sanse nie na nipa bi wo mo fomoa say be ya wo nsa beka no ye de nan be sifo betimi etu sa de no ase we the Ghanaian Times Mame for Daily Post the obokrata no ento so anim ha se nom no na kratafe to so ensia abeda na di se audit bi akoso hwehwemu bi akoso wo National Service Authority mpanyimfo emu na aba beto dwa se wo no nkwada ye ma omunyanam allowance ne be se apem
enkolo yɛ sɛ wɔn kɔ yɛ national service bi a wɔsɛ wɔgye allowance ne bi nanso no na akwala wadi afene ne din ɛwɔ akatua nwoma mu payroll sɛ wɔn nso yɛ national service ne yɛtua ne ka saa nso na ɔmo hwehwɛ mu no saa bɛda adie sɛ mpanyinfo a wɔboro wɔn fie bɛsɛ aduɔwɔtwe bɛsɛ makomako empemiensa wɔn fie no wɔboro 80 years ɛna wɔn din saa hyehyɛ mu na wɔn ni nyinaa ka ho bia ma yɛ kasa no aban n'ani abrɛsɛ korodɔm yɛ a wɔkyɛ sɛ saa deɛ wɔ ese yɛ sie no wɔn hwɛ ɛma ne nkɔyɛ hwɛbu ada wɔbɛhwɛ sɛ mmara no baabi ɛda na ɛsɛ fata no wɔnom de saa nkɔfo kora a wɔdi ho fɔ no ebɛgyina mu wei ɛyɛ amanebɔ daily post the wɔkrata no kratafrɛ tɔ so nsia ɛde ba yɛ ho nso ɛna wɔkyerɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ aduonu invigilators anasa wɔn a wɔhwɛ nkora so ma wɔn kyerɛ nsɔhwɛ no bɛsɛ deɛ wɔwɔ wɔnom nyinaa wadwuma ɛba bɛbɔ wɔnom na wadwuma ɛbɔbɔ wɔnom no so no na asotwe ɛbɛka ne nyinaa ne sɛ aba bɛtɔ dwa sɛ nsɔhwɛ kyerɛ mu korɔ no bɔ matro practice na ɛkɔ so ɛwɔ my Ghana yɛn nsɔhwɛ kyerɛ mu ne kyerɛ sɛ wasi ya ɛkɔ so ya no ɛyɛ ade a wɔn ho akɛntɛ na aban na ɛba bɛhwɛ na ɛno so ho nsɛm na yɛ na amanfoɔ bi kora kyerɛ sɛ ne akwadaa no sɛ ɔkɔbɔ apɔ na sɛ ɔbɔ korɔ no ɛwɔ nsɔhwɛ kyerɛ mu anka yɛma policefoɔ ɛmɛfa wɔnom ne yɛn jeli wɔ mu ne ade ho nsɛm akɔyɛ henyan no ɛno so ho nsɛm kakra ya daily post da wɔkrata ndi aba na kratafrɛ tɔ so ɛnso no ɛna kane chief justice maame arabatoko no wɔno so ne mfonyi ɛda ha sɛnum na asɛm a wɔka nyina ne sɛ Accra High Court ɛsɛ ne ɛno ɔmo kɔ asetena no ɛma ɛnam so ne lawyer-foɔ ɛkɔ sɛ asɛm a wɔde kɔto ɛyɛ court no anim bɛsɛ June bosome de to so aduonu mmiɛnsa ne nyina ne sɛ nkɔfoɔ bi ɛkyerɛ sɛ maame Gertrude ne dwuma bi anyɛ yɛ wɔbu mmara so ɛno nti wɔnhwɛ na kɔnwa mfiri n'ase no wɔde asɛm no kɔdan court sɛ wɔnka bi ɛmfa mɔm kyerɛ sɛ saa asɛm no ɔka ne nyina na yɛ atorɔ asɛm no wɔkyerɛ sɛ saa bɛka sɛ deɛ mampanyin apa committee a mɔma hwehwɛ ma mampanyin sɛ wɔagye adwa no ɛde afiri sɛ wɔn mabu asɛm no ano no ɛna wɔn nso kyerɛ sɛ nya ade asɛm no kromo toa so ɛdi ɛwɔ Accra High Court nti no na lawyer-foɔ no yɛ so wɔn kɔ akɔyi asɛm no ɛde afiri hɔ ɛnura nanso no ɛyɛ ade a panyin paa yɛ wɔn no ɛtena adwa mu ɛkyerɛ sɛ wɔn mu ntumi nyɛ ne sɛ wɔn fa mmara kwan so nyɛ sɛ wɔba yɛ anadoa no krataa ɛwɔ so wɔn twerɛ ɛde ba no mmara kwan so no wɔnom ɛnfa daily post de ɔbɔ krataa de nsɛm ho ama ne bɔ ato dwa. Mijina the new publisher mu na the new publisher ɛna de abɛyi handcuff and coolie high abranya mu foni na da hai na yɛde handcuff agu ne nsa na wagye ne coolie high kama ɛne coolie high no we leather one ne bia ɛna ɛhyɛ no na wɔkyerɛ sɛ no bail for abranya DC akoya asɛm kɛseɛ paa na neɛ wɔ ha yɛ ma asɛm ne yɛ so interesting ɛne sɛ NPP foɔ sɛ wɔn ba be stage demo I say NPP to stage demo minority alleges political prosecution we persecution ankasa kyerɛ sɛ yɛ ka pa anka witch hunting just one so wɔn tete wɔn saa na the new publisher ɛde aba assembly member ya ɔno nso asanko mines ɛho aluta no a wɔn yɛ no wɔfiri mu no wɔde ho nsɛm kakra ɛde aba na ɛnura baako ɛsan bɛbɔ mu sɛ ECG foɔ deɛ no wɔn so wɔn pɛ 225% increment wɔn ne Nedco wɔn so wɔn de kɔ akɔyɛ street light na Ghana Water Company nso de wɔn de aba wɔn so wɔn pɛ 280% increment sese deɛ Ghana yɛmfa bombele te mo yɛyɛm sanse wɔn so wɔn ogye na mo betua na mo ne bi ɛno nyinaa yɛ nsɛmbisa na resetting agenda no sameja mfimfo ni na da ha lawyer ni mfoni da ha wasi gold board to refine gold before export enti sese gold board for enye se yebeto gold na saa de akwamono ne ye ba be dan wa tat sasesa niema mu wo man mu ne refine gold no enye niema bebre wo man sa na de akwamono ne akwakoton eno ye gold board for wo mo nso ensem kakra the new publisher wono nso de abane no na mami for the Ghanaian Times emra biem no the professor Opoku Agyeman aye Ghana ye mampanyina bedi ekire oba wodi kan a wo ye Ghana mampanyina bedi ekire was say Ghana committed to fighting climate change we aye mampanyina bedi ekire nsema wodi atodwa professor Opoku Agyeman was the vice president of Ghana Professor Nana Jane Opoku Agyeman sema wodi aba ne say Ghana for ye si ye nanso ene ye gina ye nanso ne ye boye homoden say ewiemu nsesa ne mu nsakyerɛ ya aba no yenso ye beye ya fam die ne aboa na ye gina ye nanso
ebra second Africa Climate Summit ekoso ewo Addis Ababa eho na prof edin semi tu dwa na se bibiman yenso ye wa asede ni bi pa ye betimi aye ebi se wiemu nsachaye na ye friend climate change mu aye hyehye na ozone layer we aye say ni we aye say no yenso ye wa asede a ye betimi aye de afa ho ekwan a ebefa so fise nsunsan so no kra no ebetimi aba akuafo so ebetimi asei ye mfudie enti yentimi nye ye ho nkasa o ye de ye nka ho ya abrofo dwumadie ye nyina obi a climate change no ewiemu sesa eka obi a eti se futuo ni akwanche no obi a emfa no ho ento no ho so na obi anya na famudi Ghana ban na nkasa no wafa sa mandate ni sa assignment no a wo ba betu ho na mo ne the Ghanaian Times de obokrata no e de ho asem aba Mame for the new crusading guide obokrata no ento so ye rasame jamfi na asem ye de nkan aboso krata fa to so miensa ene edu no abo ho amane kodo aye be refine o memu no na sa so na eda ni mu hase nom ye wura kwabena menta akando panyin ya wono eye mansoafo a wo hwe apomode ho ensem so ne mfonyi da hase nom na wonom ebo amane se panyinfo be se de wo ho na ye kase wonom awie medical school a wo mu ye medical doctors ya yafa wonom fofra wakatua ho ensem be se bosome nwotwenie ye ntua ye eno ho amanebo eda hase nom a ye wura kwabena menta wakasa ede afa ho na ye wura John Dramani Mahama wono so aso onuma ebinsa no onuma no nyu obi ase wura kwa mepianim ena wo kye se ne mfonyi no asem bia okokan ya ase amanfo bi twetwe ne adno se kasa na nya ne kasa okan blofo no wati a enya blofo ene ye detete no e woni teche maso ne nkura bremu nte no so the new crusading guide obokrata no abo ho amane ene anopai ma yenkwa yanim na wake up ho nsensem ya na ma memfa we se ntwem na yenkwa yanim gratafe to so eduba akono wasi take things easy otuado ena ekwo hye Ghana for 2026 wake up a omo kire se nkofo so omo afa wonom visas ne omo hu enema nyina wie enti yewa coach ado onim na wa magana qualify blasters and qualify ankwa omune ne wasem kan wo se adwebrel obi amana komanto na ye machia mu ye esabebo nyina denti Ghana Blasters by hook or crook ye be qualify near de ni ache Mexico and the US World Cup 2026 eba so ne mo mijina the Ghanaian publisher nim ha ya na Enfonika si ada Alhaji Dr. Mahamudu Baumia. Wachira se story no page 3. Wase Baumia edina ni akire mu wa asantemantamu na akire se wo kwa customu asantemantamu akọ support kese pa sanse nyame ya adomu a NPP wo mo frankatu dibie no wono so oguso a wo je ho adwenkire se manfo no nto aba no ma no na won san frankrata no ye franka no momu ema no sani ebe ya obetimi de adware afra bosompo no de adware atra atuduro ni ade nyina de afrafra mu no de ahwire tejesama agitumi de afri NDC for ensem no ho nsem kakra e wo ha was Gold Board secure $1 billion deal to develop 300 mines sameje mfimfo ni da hai was Gold Board for akonya $1 billion enye million $1 billion ya omo de beboa ama amnamdwuma ho nkomo no yetimi aka ne yepa enra e wo ye kase ebukrampo ye bo so e de matiefo se wono mu a abosumi etwa mu no mu nipa wo mo yo man ne ho adwuma nanso fofi antota no adwade abamo wo mo eto ananom e wonse de bra eduprekota ekonya akwansia mo mo hwere wo mo nkwa no wo mo ma B5+ wo mo kire se wo mo ma no scholarship full scholarship we full package eno wonsem ewo the Ghanaian publisher emu ewo ahase ya wode emu amanebo ede aba minority so ena condemn abronye detention no a waka ho asem chese we de eye amanyosemu entataye ena wode mu nsem ede aba ewo ahase na memfa the Daily Statesman emfa entumi so epokra ewo ahase na kwabena Japan ni mfoni na da hai wo kire se wono de MPP mu nto aba wo bo nyina no wo say I offer message of hope for NPP wono de ene da so kronkron ena wode ma NPP for minority for so ene wo mo ka say wo mo kire say we de super na minority for so sanse aban ni awoye NPP for e wo man mu no enye kura nti wode yewra Jerry Ahmed Shaibu ni mfoni ena da second deputy minority chief whip ya osanso eye we jagba we mrahye badwani ni mfoni ena eda hai wo kire say Daily Statesman esan ede aba wo kire say PC apiofori
wɔse NPP mu ni obetimi aboa etu franka ade ama NPP ahotiri to media free NDC nsɛm no enye obiara sɛ onunyafo Brian ye champion doctor abetifi mrase badwani wɔse NPP delegate nyinaa wɔn mo kɔ abato so no wɔn kɔ to aba no a ya wɔn mo hwɛ wɔn PC appeal for ne kasa yi wɔn mo hwɛ na wɔn mo nto aba no emfama Dr. Brian champion sanse wɔn no ene betimi aboa ama nkunimdie ya NPP fo pɛ no wɔn mo nsaka. Now Obrempong ye to so de me be chat so with the Ghanaian Times no e krataveto so a nice story bi wa ha won say ye mamu ha no ade ba ko e ha dwen say ye free bibi ethical values no ye obi ka say morality abrabomu suban na opanyi bi aka say corruption no adoso no as say mabunu bebre kura wurawura wo mu atra na etrere no ene say lack of ethical values and I want to see ko school enkoda na ye kire wo mo ye kire wo science ye kire wo maths but the friend abrabo papa suban papa no ye kire wo school some responsibility na fa moral ethics no as dinokre ma wo yes nya wo yes ade a umpe no memfa nya wo bi love your neighbor as yourself men we ade those things no biblical Christosum kuo and a suma hodo and a church as idea. That's how time religious and moral education. Religious and moral education. And no one as idea no. Wo bet me and you be or competent or skills. But as a nipan won to buy a woman obeguno. Wo bet me and you be our ya dear pa, would the jumas would the computer see wha. AI, wo bet me and a fine. I research a real baby, but why a crumb for baby. Wo bet me and you be our radio presenter or better radio so eloquency. Na obi be se obi na no a enya ne grammatic ene ade ne nyina da yi no guy who be say grammatical error ni ba bia brofo twi na so say nipa no sabio se wo ye fornicator na sa adulterer say suban no wo say wo bi fie no correct enti yentan kan suban papa ene ntete ye yentan ka but eno no religion some religious groups say be a Christian organization Islamic organizations ni ade no any impo your traditional authorities no wo mo na churches ade fi say yamamre mu no yenso so kro no so yenso so abrabofin so ye penukredie enti san ye na ye twa free ye nwomasuo mu no ene abrabo mu no o kirem say eno na ma corruption ado so pa fi say nipa no ono dwene say de ye hia ne say menyere me ho na science me ya ade maths me ya ade geography me ya de economics me ya de we me bomode na usuban ye entity e fa na building kwada na character enti sa character no anase ye kira kwada eye fie adwuma ena eye nsore ene asumuko no nso adwuma enti sa wo ba no wo fie ho no sa wo ma no wo ba no education ne wantete wo ba no character why na bro education nko ntimi fa ne education nko amfa ne nko ba bia fi so betimi ababa ye educated thief educated arm robber obetimi ababa ye obi onima de but wo kromfo mam ye bi na enkoda 1000 babies etimi afine o way akodu national service payroll and good if you say about ethical values no a ye to twene but oman bia obegina na so no na sa oman no wo sa ethical values so do Japan oman bi ti say Japan ethical values what they talk from kra obi amfa ya tete wo mo ankasa with integrity ama edu level bi kra sa akwada no wa momodin wa brabopom kra otimi kunu ho to that extent otimi kra committee suicide it is suicide high power Japan every say wo performance no yet standard they setema wo no high it is obi apeso both educationally and morally. Eti enye only education, moral sense and so can ho. Eko hand in hand. It takes two to tango. It goes in tandem. Eti ye best say efie no abatani ahwefo no say wo ma wo bango masua. Wo do obakwa international school. Wo tua school fees akese. Na wo anya brand tete akwada no. Wan se no nukuredie. Na akwada no ye trofo, na akwada no ye kromfo at the end of the day no. Enwo masua no, oba no wajapade a wo ye nyina, wo baba beton ni nyina di. Wajapade a wo ye nyina bedroom rebi ni nyina bebo fom fi se akwada ni character ebetimi amenteni no enti owura bi John C. Maxwell wo kiro nwoma bi wo se talent is not enough the opportunity say wo talent de wo be ko na ade ebetimi sustain wo no eye wo character if you say character ni ho a wo ye chief executive officer ye wansa wo ni obi yira kwa akwada
na apie ne yiwadi recently say wo share a story bi by international story owura bi wo yere na o esusu wo kunu na o mu ye yes wo ko e wo show ase musical show na camera no ebe to wo so capture wo mo afi no odi nanim usie ekwo wi ase wa chiro krata de aba enim go ase poto enti talent is not enough one do much chede no wo ho but ade ebe boa wo ama do much chede no be from glory to glory no character if say one sha we accountancy ka wia ebi beba near the work to trouble mu ebi a wo ye radio presenter corruption be kwakwaji obi sika na wa anya minim presenters a wo mayira wo system nim enam krono ntia atro wakwaji obi sika meboa wo ama minister of foreign affairs afaw wo ye radio presenter ko wi ase ne akwakye de natum wo ye recruitment agent enti ade ba ko ye ntam mo ho dawuro a mesre se esese ye nyina ye fato ye ho so se abata ne ahwefo se akoda ne ye di obedi enko a se wo be ma ne designer we ne atade papa ahye wo de be ko international school wo bra wo ba ne ade a wo ntia no bible says spare the rod and spoil the child akoda no ye wo bre de anotia ene ye wo bra ye twe aba kan unim nyansa nsi nyame aba e kan tete ye ho wo se jimi ba akwada ko ho nyansa aba sabi wo kase jimi aba ye nkasa bu akwada no wo jimi kwan so wo se eye nyansa aba ne se ma akwada ne ho die nti a wo ba bebo no catching the set media dia to me say memfa ade ada wo befa no I will discipline you eti da wo befa no say me catch rew say wo sika we say wo san fa bie mu a me dey say e ho no o ka say oh mommy I'm sorry oboa bo no e boa payo oboa mommy wo be say me ba ke tombo say nani na efe wo be say oh mommy I'm sorry and me say I will still discipline you wo to ne de ye becha miensa no na next time no wo ni boss wa sense ne beba obekai miensa na oje obekai pain no eti wo say Jimmy bata kwada koma ho nyansa ba just that ya na bata ni bi dia da ni Jimmy aba otimi bu ne basa na opira no ye nya ne sa ye discipline akwala enti yemfa ethical oh eyi values enwura ye manimu ma wo yes nya wo yes memfo obi ade mencha tro enkodi obi nkonkonsa enka ade a wonimu memfo obi oba free school ba na wo he de bag im na pencil bi dem na nya wo na wo toma no a ka kire ne se pencil we wo dia free pencil we enfa na wo nya free ye wa fako etore bi kura di nachi na fako men hye se akoda ne de pencil ne ba ye na no agye dia hye ho wagye dia to fie no agye dia to fie akoda ne de toy bi aba toy wonnim oba free school ba hye ne bag im ade bi ewo mu anya wo na wo toy no make sure so obesan dia ko ba friend teacher ni emre bi me ba de toy bi ba fi na me se wana de ma o se na damfo na de na me se o ye sure o se na me se na damfo na me friend teacher and am se na damfo no me pene maame number na me na kasa because o se na damfo na maame de brain se o mfa nche no and me friend maame na me se o me patro me ba ne sinos o we ampa me na me de maame ba no because o mo ya damfo so o mfa mre no and am se matie se but man ya koda ne ni dabi sa wo tie koda ne dia bi atro no wo twa busa ne se pencil ni book we sa story book we sa toy we hwana de ma wo kro no asase no wo fa de free school no de aba wo nka wo fa de free school no de aba wo nka na woyi wa fa obi ade no akọ obi dem no akọ fa woyi wo nye enkakra sa wo anso oba ba ye kromfo techi amoa na oba no oba kromfo techi amoa eti ethical values no yemfa ntete ma e wo fie ho within enkwala ne ntem wo ho no a na watene oba no watene oba no a ebetimi aboa ama enkwada no enkoba sa ngume akora no wonimade bato ye kromfo akora no wonimade bato ye trofo akora no wonimade bato woni nokre akora no wonimade bato woni hyeso enye bibia na akwada pa ye de ma no tire bi kwa wo akate sa wo mfa ma no hyedaka se ni ho Mr. Budget see the ma wo enye ye ye wo Mr. Budget wo fie ho mama I want them say Mr. Budget says no no Mr. Budget ni aye na nka ho adentina wo pen da bi mama e ma akwada ne nkas enhu se wo opaise se wonya about time bi wa chesa akwada me mpezu obesu na esu ekunipa dabi a wo be ma akwada yususu dia manipulative esu ekunipa wo ba teka mu bibi obehu bia ope bibi obehu bia ope na wato de ama no wo say akwada no eti wo du ba bi no ope bibi no wonya na ntwempone ba ne tirim because ye wo de tete ne say de wo pe bia wo mane ye to be kura na wo betimi ato batmento
told be crowd no betimi ato but men talk say I don't have any budget for this one. I don't have money for this one. Minister ka betimi the amount. Na akoda ne hu say wiase no enye de wo pa bia na wunya. It is wodru ba bia na wo hu say enye de wo pa bia na wunya. Tete akoda no mane nya self confidence woni mu. Na wo hu say nya ba bia na wodru ani pa betimi apa wasam. Na wanyi ne huni wo betimi adru adwuma na obi wunya ne bone. Manentia sise nye nipa nyina na bepe wasam. Eti se wodru ba bia na oye people's pleaser. Obese wo ye niema ma obi apenasam. No, manenye firm in his or her identity. Eti wodru ba bia wo penasam ko dum say e normal. Because dum say Yesu Kristo kura na oba wiase a. He went about doing good no. Eni obi a na penasam. Yemfa ethical values enwura ye manemu. Se be ya ba bia ombedru bia no, obetimi agina omo na so etimi abobra Obrempong. Na me kan se mi se ansa kura na obekwa abontene. Akwa ya abontene de no hyase efirifie enukre panimfo se ena de mefa eja de mefa ene wie kro no bo nti ofa afie de na yanka o hianti o se de maninti na wafa o me maame de anti mafa mpapa de amafa minua so mesi de amafa no afa be wiase na efie de ne besa no na wokofa abontene de obakwa abontene na afi wo pe komisa kwan bi na afi wo hwese kan de agina obi so ya o twitru de agina obi so na kofa asem abnetie wo adwuma kese pa enche be matiefo abemu mama 11 trending stories bi 0260196064 0260196064 na 0260196065 0260196065 nti Obrempong mama o trending story be na wo na ye monitor ba ko a ekita me a me de efitinra abomi kotodwem pa a teacher fo a one more trade for 13 good months. Intia wamuka. 13 months intia wamuka. Na efitin nena sample. Na nena nsa oponchichiku ekudi womachi koye omokoye press conference. No omo say GES for omo yes omo be press conference ni bia na GES for afro no ma be shia 7 times. As ye beka. Enso once di kura ye mpemfa ma wo mo. Nti nra ene na nsa o me yeso mu hia wo Black Star Square no my press conference yeso ma press for kwa wo so wo mo stop wo nti immediately na yeso mo sa location no eno mo sa location still o me on press conference de ba bontene na media me ka busasa so se djuma ani akatua fata no wa ko kira de 13 months ade nti na se de na akatua ma no eya Hosempa eno ne story ba ko a eno so mi gidi se ehu hia ache na ade nti na mo ye press conference na hamo ade na mo pese mo si wo ko dia mo fo mo ye hu adwuma ene so de mo ma wo mo nye na wo mo nto wo mo e enti nti na mo acherefo emre sa esa na adwumponi bo mu ti mo be exploiting kola no weekend dia ade baba abechi ne dwada wo be sa press conference no mo colleague ba ko ewu aho kire nti wo bo bo be say yes saying Ghana Education Service, Ministry of Education, Ministry of Finance. Momi ensan kamum na mo hwe mo yie na wo musu hia bi. Oheneyere fa de bra na ye matiefo mre. Ma me de ne ye enso ne nkane a ya empanyimfo so mpeso mutum. Na we say no na say enakakra ne na PURC mpanyimfo e de betu dwa say electricity Ghana for e de aba betu manim say wonum epe enyinam kane abo no entumu ya che se be say 225% na wonum pese be ya ombenya sika na wonum atimi ya supply Ghana enyinam kane no ama atimi ejina so ye dia ama yenso no omukwa ne PURC for enso ne mpanyimfo atwekoma no adakromo ne nsentwerefo ehia ya omuso mbekọ manim ane parliamentary select committee on energy so etimi ahwe no machia na wo mu wi ade nipa wo so mo bom nchen e wo fom ho nyino maba na we na ma me chairman edema parliamentary committee no mo hwe energy so no yewra Emmanuel Bezra wo de atudwa sa wo no wo kane na bre wa ma me na nkan so wa ma me hu nanim da and I send for one day abroad by a block to just walk. I say, Womo by Peneso pass, Womo esa jacket to movie at the Ababa Ghana for so dear, and ya dear, one no ebeba soon to a CCG, electricity company of Ghana, no one to more penno. Kebeya one fan show mo for now na nya de ba money mo aso mo be pene so man pene so to a nya de be adwument no kakra ye ho ne ye bon pa ye se we se ne betimi agyan sa already Ghana for do na krampo ho hyehye wo mo mame yo ene me da sepa na menkofa etiefo na bra o mo nsoso abamu bie na ye ne wo mo entwetwe nkomo kama pa wie de odi kan hello
Hello, good morning, mama. Good morning. Me pacho efra say na free here. Pacho Obrempong Oheneyere Akosua me kasa free Sompa Bono East. Yo, ye bonnet 1 minute me enko. Yo mama me da. Ano pa mama fanchi akesi en fama papa chama Musa Asante. Ena yendo amusi sabo incoming national organizer. Ena ye mama how commission. Ena the communication director me chiasi ampa free na no pay. Mama, em say sisi a na me ya ba ko ka say a teacher for bimo afi ene bosome ba ko o makatua mare o za bra na ya betu aba no ya kan ya ka kire mo mama ye legacy ba ko pa o be ja no o bi kire ade afi o tia bosome me nsa akatua mo dia ka o shigui a teacher for mo na mo ka ho na mo to aba na NDC fu na kufu abetia ko nya so na anya kura bosome so amakatua die Biam Kamuda, let the Monty, well, Namu Kwaya press conference about intimidation and so what we could down for. Near Man Koya Nako Bia was not forced for the Museum. So at myself, young like there as a sort of person to me. Mamma, the legacy Bakuta or Abamo January do so. Do so now, I shall see as a one could be all year. Our dear lady, about 2 fuel swimmers and say, drama for your common do. Uko to fuel 1 liter bia na ya 1 cedi ni na ti dum so no kaso ata se dia na me ya mo so about the to kan ya mo na fuel ya catch them mo intimidation as say ya kwaso ubia wa no say na ya ba da che ubia ba na no na da ma ya mu bi ya kan no to mo no Mate me dance mema the otoso so emra. Hello. Good morning. Good morning. Ajani money. Jenny Moyenko, Memfa number into 0260 196064 and 0260 196065. Jenny Moyenko. want to go out for national Canada and online national Canada and yes Safia want to go out one more baby you get me can a young class and I'm okay in fact say young papa the money in the river what you are beginning to track and you go to if you get in your more paying to the money and I think I'll be really now the best I will I Japan more so now that it will be that the river that you should have every amount. Look at you. Because you can't go on as I'm probably okay. That you know, the man upon here and just country. Because when you know it, like the weapon one is in one is essentially one. Look at you're spending money and I can afford here. And then I want one. You just know, you can't ever. One opinion, one cover with the utility. And yes, I'm going to a better one is not to go. You Mate, you, me da sepa. Your numbers here, dear Jumani, 0260196064 and 0260196065. 0260196064, 0260196065. Hello. Obaima anapanya miasu dinkawo enka wonso be me na metie wo that we wo mi abema na amoako a mekakasi ayensu ano ai wo esboy ayensu ano esboy sompa yenkoi anapanya miasu dinkawo enka wonso na ntia internet na cha man yera eye ona okwachi ejako ede obi ambona baso express na nche na Sompa FM ambona baso fa de baso di ma o ma ngana ene edbi atatu Inyaba, Mestre, you share the air cost to our house, you say NBC, a buying in me of a pa and Magana Mebunu on drink Ghana Mebunu because a buy of a Dracunaso 9 months anyway. And this is why you over 9 months near Montreal Mokaye. Now, so Anya she while playing teaser over the buy. Now, the Omojo Akatia at your pedium. There 2 points there. The Mebu according to ya, and no more chance for the old school team. More shed no more jomoka, not a Mebundi a com, and Yahojira and the Juma. The Diabo of the State of Winning Asia.
edim dan akafo a wo mu fira efuom o twem ye obi nyeme kwa bonta ne bibi esia ansana e so ma to committee ana e pone na is aban e insensitive for omunye omo president is going to passport ye catch Ghana for say NDC aban any of this phone pay no be the be do mo man Ghana omo president is omo ban ye catch on tie and next education you for the bay abase ne awofo ebe chase cancer o ma and on this cut point aba na we just feeling quite the three ya won well feeling to e go cause do ya we go woni mu now I say e bo aboye nta bo se say ya me your man now your man now we ni Ghana for your sense pa e over the dollar from now so afei e na nema bo aye de Ghana ye to receive dem mu ye to water dem obi a dollar akofo say abandemi akoye ni Adam so to water the net receive dem Mate Bemena o 1 minute no aso obi foforo emra 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me patcho froze na free. Patcho me dey dey go am kasa se kwaso. Yo, yabo akwashima Sompa yenkwai. Okay, when that thing happen jam dem am. Mami, ni pen de no. Ube na my yes, tama abanya. Kami aboni kese 1 billion. Ye de beye se. E dey ya se test ka no mbo akojin. Hu nyom de beye. Eti ni akaka yes bi se Sompo so abai kind of body and you also the be what they are but a person you sense and for now so much time no in the better you see let's can it on let's can I basa abai ne ball on the park here on me show mo who this can here and it's up we are also my one am my Edini Sanya, Ekuponso, Savannah region, and case of radio station, to my own kind of Japan, and man, they could father by the radio station, we be here. On that discussion, I can radio, so and then this out. And then Upo radio, it through UTV. Yalam say, I don't hear an echo for one, and then this are by Mugaika. Yakamane, a jack of no Megaka. Me pacho yenye ni sawa hamisro wuntimi ma ye network ne so na wo meka obi ho asema na se wo megu obi ho fi wada wo ma yesa mo ba mo frɛ no issues na ye discuss ye no trending stories by newspaper story no se media house bi eye bibia wani nye ho akɔhɔ ne kɔka ma Sompa 106.5 FM ha emeka wo yesa ye be block line no yesrew de si ye no wada wo ma ma bi ensi biem se wo ba aha bra ne beka ye story na ye kan ye no ba se attack any media house and as a personality bia or more another radio station as a television station there yen so ha and now be bo mudin wo bo mudin and now bo mudin kwampaso na say wo bo mudin abeka bibia tia wo mo de eno de enye ye fenti e besre say yenya hweye e wo ho sa hello 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 me ba cho ye fro say Mate kushana na kili wenchi. Yo nana yankwai. Da masiate kushana na tamu ye na no me fanchi asonko enkoma oweli munyam for bright and sinful kuli MPP delegate say otayimle mi MPP as a national affairs vice chairman na MPP ye leadership na ayi week no mbra me ni jai ni time ra ba mu 2020 da bi saje kushana ba umia ene o starte Ashanti Gudura Toro we le ka before be MPP president ni bi aba ba 2020 delegate one time achi I guess it's here Sompa FM your man can John Dramani Mahama or see ne won nsem for Asia dictators but the legal na yeti culture of silence e di ehim oh my mu pa because ene abai ene amamu e kosi aja kosi wu na o criticize the pepe e be chiu but menu mi na aja kosi bi adan say na the bank for the neighbor mu you na you criticize a man for criticizing or any some man for California as you miss police for HDD you best say Simon your man pani ma be kan wunyai no more than ko emabuna o ma ya dina abusu mi dumiensa yentwi o muka a wo ma no ko pe busu ya ko fain dan ma o mu betu mo na bi papa kwa no na to muru ma no aba papa na ti ma fi mu
unless for my year abosumin okay that akusa kana kwese nesi nya kura o di obi nko no di ekom ekwa jira yare sabia so kwa ko bi yare de ba di ni bishi enu na ya de so mo mpani mama na mi ko na mbabu no ma bi school bu fie because the history na fuwe to check the need for what you go get your form with your phone ya you better so mo mpani no ko nene ya butaya eso gina so nya se aticha no aticha ne de emwa Mate, medase pa chicha ne de emwa memfa de woto so emra eye 0260196064 and 0260196065. Hello meme na me patch your phone say na free Teshman Benin capital yo meme na yenkwe yo medase KBB bi ne nyame kan ho anfa we de mama ya kwate yeso yenchire ya gbe ewo me ka bi afomu no nkopo islam na anfa we de me kan first supreme leader John Dramani also what be quite ama mlantie mo sorry why na joint mo say the besia ya they did say Ghana ever found into Africa because if you go the book and you fear say the one year abrantie no nti abrantie bia so so be in the saying say the besia ya so fatino etina ejano so cha me mama see abrantie bia ebe ya meso eni ne die se de be share o man no ebe from adi amai because from force club boa so what you move and can be for fra me se da music kanu Sompa FM e ha o mo me di ni se e mo bo ba fo mo na ha o mo anwa bo e ba fo mo na ha o mo abentia the government aboagye no omo de den omo pesika no individual no e de mo omo kwa ni omo bushia eni ne babo Ghana na eni na ma ne di say mate KBBB eda se ode wadwenche no aba na nakua mo aboaten Facebook live na ode aba o say Dr. Bawumia will lead NPP into victory 2028 and also the current IGP Christian Yohuno will go down in history as the worst IGP Ghana has ever had. Stifling freedom of speech is an affront to our democracy. Anyway, special greetings to Godfred Ayim, aka Nana Henkai, the golden boy inside Kede constituency. Nana Kuyamwabwati Ablikuma North, aka Dr. Bawumia, will lead NPP into victory in Edefa. Your Facebook live was Sompa 106.5 FM Accra. Our day ebaye. Hello. hello Me bacho e phone say na free here. ato me de attempt to the check of the financial to can organizer Yo. Kwabna yenkwe. Enya so utum Sompa yenko. na mi ba me slewo it is somebody wo de mu isia mu sia no me to so keke ye nyina ye tie Sompa Sompa somebody wo de mu si ba ko ekuba ngwan ma ne keke na mo me to so da mo mpe mo na mo mi ngwan kwa me to so na mo si ba ko we market no janse na so na direction to go to mo no na mo me to so keke mo na mo mpe mo na mo si ba mo so right na Miss Move ya ba ha wo kwa na ntem yedi ka mbe le ka ma doctor ya na mi tia sinka me na sena tema ka ni bi na mi tia ma me ha ku so batampa na mi tia na we usu ka mi geta ka mo organizer mi na ba mi tia na so tu fu na mi tia ma na rutiri na ba fa nya ma ki mi tia sabe ku ke enne community police for ya for mo police for kaka na ma ni tia mo ka o community nurse ni tia mo ka let's say ka ko ni tia mo ka tia simple ko demonstration eco strike na sew we na ba o ma ye timu then ma bibia ye basa se dollar ba from bibia ye basa ke be pa e pa se dollar ba from na ke no boy for e be se dollar ba from na bibia ko yi dollar ba for ne ko ko yi chomuka enne peti aboy uni ero ka o ma di perivia o se ada o ye yi ni we pe e ti se ba ko le wi me bo a Sompa FM esa ba no de ko ne ko yi Mate bemena medase pa memfa de wotwa to okra. Hello. Yeah, hello. Bemena me patch phone say na free. Yo, e de techi man Sompa yenkwe. Pacho, me be na school. Me here for say. Last day no ma get no mo dey here. You come to what person when the last day he said something one who forms of he said yeah but man can I want to do or want to do Mr. Mama say one you no one to can be for security for no
akasi omo jeno be almost 1 million plus o what is it Mate yo Mate Mijili se wan make you point pa maba Facebook sabre Sompa 106.5 FM Accra Obrempong na kwaku ampoma was what the happy birthday Emma ni good friend and brother Kingsley JB or say Nkoko branch manager Edema Glyco Insurance was Nyamisha Ubebre. Happy birthday to my good friend and brother Kingsley JB Nkoko branch manager of Glyco Insurance. God bless him so much. Into way free. Obrempong na kwaku ampoma and Odema. Won't you open baby? I will be a senior Nyamisha and Bambo Edema Kingsley JB Nkoko branch Glyco manager and new ewoho. Obrempong na kroyanso Edema Orua Andrews Ofori Asimate wode ma wosi onyamisha obebre no ma kwatenten osi nyame wo answered prayers mpaibo a wubo nyina nyame ntie ne mfonyine eda ho a obeba be hu we free edem edin ene ne maame Mrs Lydia Ofori Asimate na si efri ne yire ne ma ho eti owura ne owura yire Asimate ene ye moda eti we de edin ena o maame owura ne owura yire Lydia Ofori Asimate ena omo se omo de happy birthday Emma owura Andrews Ofori Asimate onyaminsha na wo ma wonkatenten akosa Emmanuel say good morning mami Akosua onyaminsha Sompa FM Accra mo ye adwumaden ne adwumaso ankasa onyame ensha mo de extended greetings Emma President His Excellency John Dramani Mahama ena apam dada o say Ken Star Nkranza ena o de Emma mami ye boa esiamma Oheneyere was so the happy birthday ma Reverend Isaac Bonsu was we free executives and caravan of prayer outreach ministry OT branch Atonsu Kuwait Kumasi womo and womo di greetings kasiye Emma wo anopai and what you know teacher Kujo Tepa susu o message yi train say wo tro thesis di awie o master's degree University of Ghana Business School. Was if His Excellency President Mahama ni IGP Montako pressing security issues in our country hano na munya is a political opponent nso obey political opponent na mobabech echichi wo mogum was say someone who insulted judges was brought into the country slept in a high ranking government official's house and was protected by state security. He was presented to the Supreme Court and set free. Leave Abronye alone. Greetings to Honorable Eric Nana Ajimai MP for Ahafuano North Chairman Odenehu Kwaku Apia Koka JFK ena Owuro Wusu Bempa Inshayesu constituency chairman Hope Fontina meka say o message in the thesis pa na na ekua mo aboaten de makenkan Masawood Kumase Bantama ena o say the appreciation of the city is a manipulation by Bank of Ghana just to satisfy the populist agenda of NDC government and also so the chairman Honorable Sampain National First Vice Chairman Hope no and Obrempong de makenkan nanaba esiedu and I was say good morning please we the 2024 recruited teachers are suffering no tom aba esiedu nketia from Atonsu no de no and at the medi chatwo nana Mensa K Wilberforce was say good morning abusuan for some pafo was say gold refinery at Kotoka airport is not right place why not shift it onto the obrofo no ama me ho akire me anopai na nso ma me fa ensia but o message na me say gold no ho asem no a na wo de eba ya wo beka ho asem na Mensa K Wilberforce no eti abadwafo ye bre no so sabre de ye nua ba ma safo kantanka eba Obrempong asem atwato mame nyameka ne se ye chia wiase ya chia wiase nyina ya wiase nyina so Sompa wo wiase nyina wo wiase nyina yate na Oheneyere yankwai me so me chia obia me sa chia won so ho ayefe na Reverend Isaac Bonsu so happy birthday onyankopon hira opi ye do papa yesi yo me da se na ye sorry so ye koi de me so me chia Ransford na wa bo adwuma pa twitwa na kama e de ato e news ye ma me heading news ye ma me fa heading ka ho ma me eti stories ne kan na wo pe no shorter ko ye Facebook page Ransford de twitwa na kama e de ato ho na why you fine I was Sompa 106.5 FM Accra ya from Akosua go aboju betimi from Akosua nhira Obrempong na me home kakra apekoko bia nom na me de kwaku ampoma na ba ene Oheneyere abrewati aram de aka because wo me ka se me de ka ho a adwo ni nyina sa adwo ka ho na eyakua o ayakua ba de adwo ama o
edi we dey safo kantanka ba mo ndi ne miensa pe Jeremiah Simpson so ebo adwumenti na opɛ de team ni nyina no monko so ntie Sompa 106.5 FM wie ya na tip of sports ne ba pe na fe yede first service no aba first service wie a Apostle Franco say Victory Charismatic Chapel beba na wo wie ya system aboy adwuma kopem se premo beto prem to breakers ye bonu wechi mo brasem ye obi asem beba mo brasem ye obi asem wie ya na for God and country so etwa so 5:30 hot bite news so come home na 7 p.m. so na ye nyina prophet mango day no no so at the third service no aba wo wie ya sida no nkono no mo de nyame asem aba na ye wukwada mo be san tie nyame asem no ndu ekosi no no nkono kosi no ndu na no ndu ni nyina wom kama ma wie sida fo wi ada ye de aka nyina so ato amosu because what is Sompa 106.5 11 p.m. to 1 a.m. na sofu solonso aba yada mu nyina ase Mama nka bibi kaka fa makoma mu ne ho nkyerɛw obbo me ne mabusua ho ban me de ne hwɛ me busua ti awon to aso so kwa awon to aso so mama nka nkyerɛw me de mama sire da ne da me de ne kyerɛ papa de tiri kwa sa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio ntimi wuranom na mo kan fo mo sa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kɛse dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba wo busua ho ban na hye wo semu de FBA aje garden crash wo yi ana fa na moko yeko ye train wo garden nim na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o discus ye training every say ye besa ye inkunim difo mo asemunim se asa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tunchen a fota Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a kunim difo semwa mama ye dase me mo freya pomudi hu hear me Swissco power your dreams FDA aji ejede in krato yatum. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own, let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. I need you can want. The ration more. Okay, yatrase yara ude musam na to aso efisare kwapem se no twibabo no so upon semana dwana so Sompa 106.5 FM so ya tuni se tip off na ere ba na anope kasami na wata anope okan ho bi na yara ude musam eba super papa ebe boa no de me pa cho me kan fu kasami na wata enso na de ama na anope me duma fa ba center Dr. Tam da so ya na fabra na on fabre ento so na onto asema na bibia so entimnya kama yara be na to so yara bia to so no fo ni chirum enso me duma fa ba center na Dr. Tam da so on fabre nto yara na onto asema ye cha kwan kan se opoku asema yara sanso asantima ntamusu obu akwa agogwe ne aban school no na edi enhwe no 0244774282 0244774282 wem na bo fo no promaso asena ye da agudemu 7 eba ntantam so yanko Africa Cup anase wey World Cup qualifiers ame patro no so egusu a ekoso no na yemfa bibrem ama ha se de ensate na ame patro fato to smame na ame bobo no kama kwa resource na yina ha CAF FIFA ma ye enso dem to hwem abon se fixtures no na oda toto to so ma ma bobo resource no so da ma inati for no pom to Sompa 106.5 FM so na ame patro Matisa eno eba so no say na honsam so no esi etie na tise we no na enya asam kutu akro na eno ade hey na tise seleriot fiem na tise wono so ehyemi no ema Equatorial na Ethiopia enso entim anti kana edum nsam ema na tie form ewodwa ne sumpato fato su fu na bia so entim yakama no akinam na se Burkina Faso etifie wan shebi ema Egypt so no enso entim an shebi Congo DR enso ehyemi no ema Senegal enso etim
ehye miasana sanke mu no bede mu nsam enso ede ba na nya asam ketwa kwa Togo ehye ba ko Sudan entima tento Dr. James Kosia Pia Mayere on the boys no enema so entim anfa mo na pede mu nsam maye na tifo Mauritania shebi South Sudan na so no entim shebi anu achi group C no se na sitiam Zimbabwe shebi anu achi no Rwanda ha gutwa ma kaba kwa omo so entim de South Africa ena one o me friend Nigeria na chese nya asam ketwa kwa bafana and the Super Eagles of Nigeria game now and so currently 1-1 and so Benin Asia 4 ama Lesotho and so entima de Cape Verde and so Asia ba ko ama Cameroon so no entima na sai game na no simu sab no na just a brand nya asam ketwa kwa na so hima man foko kwa papa na just o me friend Cameroon wake up no there's some chance of almost betima kom na Ababia Slim and so hono na pere sem ema Nigeria for Angola Asia miensa ema Nessa Mauritius nso entima Tanzania shebi ema Niger ko twama ka baako nemu Niger esa di red card nso nyam no omo say adwuma ne kama ka omo share kan baako a nessa we no Tanzania tifi also entima Kenya at the first year 5 ema Seychelles nso entima Gabon shebi Ivory Coast nso entima we Gabon mu ha ana Gambia enso ehye minuma Burundi enso entima Namibia ehye miensa ema Sao Tome and Principe enso entima na pere sem ema na tie for O20 na ma group no table no full na afi mi boso ntentam kakra from me tie from tie Sompa 106.5 from the same yes uko group A na me pato akona ntino ya ha uko group A na say NS Egypt already can 20 points dotos me no Burkina Faso 15 years one group B no say NS Senegal already can aside came no but the one some airba Senegal already can also 18 points yes Dra Congo so to toss me also 16 points and so one pay ya dem some my tie for group C no Sene City South Africa and so already can 17 points Benin toss me Nigeria toss me 11 points and Nigeria for Zara World Cup in so no and team anko be group D say NSJ Cabo Verde already can 19 points the toss me no Cameroon also 15 points on group C now just Morocco and so they say official mo there World Cup almost 8 man come already can 21 points the toss me no and so Tanzania or 10 points and so on group F on Ivory Coast and so on so already can over 20 points and so on and Gabon as a toss minister I got two matches and so on to Gabon so no a toss so 19 points so on over group G say NSC Algeria already can 19 points do toss me no Uganda on also over 15 points group H Tunisia over 22 points also officially also to qualify for World Cup 2026 no je be hu almost so man no toss me Namibia also 15 points on Ghana. Your group no say NSC Ghana already can 19 points and do toss no and so Madagascar also 16 points on pedum sem United for O20 na Ghana na chese enya sam kuto akwa o Kinshasa na o me fansa Dr. Congo it take you 2 goals lead o mo tetete one ma ema Senegal and o be shema kam yenu e mo team ba ko na wo de yentie before say na tama na o me fansa Senegal and I say we no Dr. Congo na omu lead by 2 goals to 0 no yentie supporters ne kakra Anyway, and after Senegal Congo, early this Senegal about 2 goals to 0 no supporters no. Now just say enya sam kutwa na afterwards no. Na enya sam kutwa na supporters no enya cha ha na runs for a project ne kama no. Na ma me Kinshasa stadium no after the game no ha ma ba ko Kinshasa wo na supporters dey nya wasa the football be am for na 80,000 capacity stadium Kinshasa hono na say no supporters no etuma size ni na after Senegal betray e so 3-2 no na o de hons no yentie kakra
enti mo Facebook no ha na che say Senegal for after say omo win 3-2 na che DR Congo supporters ntom ho asane ne Kinshasa stadium no 80,000 and our supporters net ma say no ma say no kra we say Ghana any ai Nigeria 2022 ye ko ho no mo nya che say kwasho mo ho no ha de supporters e bia na DR Congo for say no say omo ntom ho asane 80,000 seated capacity stadium na no omo to what ma say no kra no pere mu sam e ma tie for na mama Senegal omo dressing room after the game no as a Senegal for so mumu me after Senegal and so according kunim award just a DR Congo Kinshasa stadium honum 3-2 as a Senegal dressing nice players and ya not say enya sankra kono perimusem ema genetie for na ma South Africa and Nigeria na enwa na just enya sam kotwa kwa South Africa and so 8 killed na Nigeria for betika na mo group no South Africa already kan 19 points na team South Africa already kan 17 points room and na Benin toss me on so 14 points Nigeria toss me 11 to Nigeria on my chance of qualify for the cup. And say now, but we answer now after the game. South Africa manager and I said coach and so at the moment for South Africa Bayana team no opening so didn't come after say Nigeria and I said I'm draw no now opening so enkomo any. Well, I think it was a game like I expected. On one side, a team who wants to play football, on the other side, a team who tried to win the game by power. So we did it very well the first half hour. But after then, there was Nigeria who tried by physical game, who tried to come back, and they did. If we should have defended a little bit more aggressive, the goal would never arrived first, and secondly it was a handball. But okay, it was 1-1, and then you can expect from a team like Nigeria that they would play another football. It's where some have no reference who go Bruce manager and so them my friends South Africa and so the two that pedum some by in a for now Orlando Pirates are crowned when 19 years. That's a counts and I say we counts him now opening so didn't come back carry for crown with man now but boy no akran when born papa and ain't some reference who go Bruce and so kind of a Mackenzie and so but it has look at a guy like Aboagye. This guy has to go to Europe. He's 19 years old. You see the way he's playing is like he has already 10 years experience on this level. It's his third game with the national team. Third game, you see how he playing. So again, let's hope that some players can do the step next year. It will be good for South African football, believe me. And to us, our player friends, who go Bruce, as to the two that are playing with some Emma United for Orange and now say anything to and so Ghana Football Association as well in the Korakan. Now Black Salad Ghana na 17 crown almost golden cake Jumade back when I say Siakam so our Legon Stadium one when I Jumade Banner and I say Black Salad so no team Ashabako ama Golden Cake Academy and so et Mashabako no pedum some MLT for na Jeff Hona no so no and for Chima Nyakupan adma ene ya omo organize one day seminar e jama Jeff media team na no watch Jeff marketing department no omo organize one day seminar
so e de amount se be ne Ghana Premier League yakopon adum fie de so etima start no bibia so ebetima kuma na se media ene marketing ho sesem no enso etima bo Ghana Football Association so ntuma pa na so motima fo motuma pa enso fra no pa dem sem e man tie fo e wo dwuma de no so na eda so Jeff enso a ne de na coach Otwado enso didi nkomo kakra na o chima Ghana edu ba bia kwa na ye fa games edum se game bo no ma o Ghana ye fa se ye dance elfo se ye ne so no o chima David edu ba bia games elf no na dangerous enso adama guarantee ma ye reti na se ya nda reti o ma bia so ma we de ofo ni kwane kiane ken se timi som coach Otwado. No, I think the expectations are normal. It's normal. Like you said, we're Ghana, but for me, if everybody is talking before the Chad game that we already won and we already taking the 3 points, and if this gets to the heads of the players, it's a problem for me, because you see a little percentage here and there getting lost because they think it's easy. No? So if everybody, let's say their friends, their family, the media is talking, oh, Chad, we already beat them, it's a danger. And I'm talking now to you again to warn everybody to think we have already gone to the World Cup. Etiwe sima coach Otwado elu tu ya pa enu sem ema generative for one sam na so one ma o chema say Ghana ye finishing ese betima ya dwuma nyina from defense to attack nemom ye finishing coach Otwado chirema e hono hunu say improvement kakra enso etima ba. I mean, I think it's difficult to talk about each game. You know, the last window we scored like 8 goals. I think it was okay, but we can't expect it all the time. So I hope that the players who missed the chances, they really think the most about it and regret that they didn't use the chances. But you know, it's all about learning, improving, and adapting always to the circumstances. And I think. Etiwe sima coach Otwado adu dana otu ani ewie no chema ebusan se na o real viado akra na friend se kwasisi bo no nyasa akra na no memfifo na se nyasa kutu akra wo ne Abdul Samad na chese na dwuma no oye na amafo bi hunu se oye new Michaelasian na eno so coach Otwado eya no sei edema central for. Okay, first of all, yeah, big congrats for him. I think he really did well. It's not easy to come from said it before, from a different environment to fit in the squad, but yeah, he knows a lot of players already in the team and he connected well. He's very self confident, and yeah, I think he did really extremely well, especially when you see that this was his first performance, and yeah, he's a warrior throughout, you could see, and I think for the future things will even get better, but like all players, his performance in this club will decide for his next caller, but the next window is so close that I'm pretty sure that he will be called again. Etiwe sima coach Otwado so kan coach bo kwasisi bo no na ha re oviado e hono sina kan ejane sima coach Otwado edu da na penim sem amanete for dwuma so na no si na honorable Kofi Edi Adams, sports and recreation minister, so kasa kakra wo chima World Cup no de Ghana ba o miss ese timi ko bi na bia so timi kama. A good game. We won. What we wanted was the 3 solid points, and we got the point that we needed. And so, as far as we are concerned, we are ready. We talked about qualifying for the World Cup. We didn't win against Chad, but the boys played all out, and we have won against Mali, which is the strongest side as far as this group is concerned. The rest, we are going to deal with them also. In 3 weeks' time, we will be going to Morocco to face the Central African Republic, and we will take 3 points from there also and come home to deal with Comoros. Daniel. Etiwe sema na ise sports and recreation minister honorable Kofi Edi Adams answer to jana perim sem ama united for otumade no so na say we no midimo faba center Dr. Time that so na fabra no fabre ento so no to asema anope oken ho bi ene da ugdemu sem eba kasam no awota so ta echi nsu papa ise we twama so na so akwakoju de na bibia so no etim ayekama no pom so eta echi na da ugdemu sem eba ntantem so yen kwa amana ne fama ne nsem kakra enso ento asom fama ne ti from ti Sompa 106.5 FM ena anope na unum se
Yeah, akora na friend say Rafina no sina kan enso edema Barca no na be say na enu na chese bai man say team friend say Brazil game on board the Bolivia no na akora no enso atimi started from bench na no kakra na super fo chema yes win e hard omu game on board the Valencia no akora no so betimi say aka na bi so da mama na pedum sem e man na tie4 enso o show enso na Hurricane Edward enu na chese anya san kutan kro na say England team no at Serbia etwoma kama enum e ma Serbia and so Antimatina after the game Hurricane and so 8 made didn't come back and Nichi Omanya after some share Serbia by 5 goals to nothing. Cherish every moment in the English shirt. Every time I come away from home and see the away fans singing my name after I scored, you know, I know that's never going to last forever, so I'm trying to lap it all up. But I feel good, you know. I felt like not just me, but the whole team played well tonight, and I'm feeling sharp. I'm feeling ready and excited for another World Cup ahead. And when some Hurricane sorry to Dana Panamism, Ama Ignatia for Andres Christensen. Now, Bassa 41 Pessacodan Oconas hair was many baby and the contract and China and also 8 Mabana Quanitum, what now, Copus and a contract and also 8 Mabana and Pedamism, Amatia for Alice was to call groom. One and Chevena Tottenham for born and asked to say, Northern Forest for 1.4 and so on, you know, and so to so officially, or reference as supposed to call groom on a manager and so at the Northern Forest and a pain. You know, I'm here for Jordan. So now, when I'm say, I do real friend said Diego Simon Elcoro. Now, opponents didn't work a crane. And Joe for besides La Liga, as a starting never had an team for Anobusa. As Antonio said, now last season, yes, Saturday, now you're 10 points behind by Barca. Now, so your real season, you're in your proper position as 8 million, you know, Mama Kaka and I games and fun was one now to a fair season, and also 8 months at the Bianson, a bit of Aqua Kama Sudan, my team friends, I like to come out and pay them some about for now. Boyfriend Frankie Dijon is official also a doubtful. Now say Barca come on board the Valencia and Newcastle. Akurano susu entimu bia no pedum sem amanati for ojwane so that to nya so nfa agudemu sem no emfa es grand for na pay wadem ko Facebook and watch no your friend Mr. African can name ya sorry now first service so etim about first service esia na Apostle Franco say at the believers work of victory no and so atwaso non do kopim non do empemu na bibia so etim ayakamati Apostle Franco say yes papa me chana cho edi papa baby obi anopen a very special good morning and confirm and watch no matter yes big mama or heavy brute anopen won so me cha na so fima and etim ni nyina me cha mo na no penti yes sorry na bibia so etim kama na Oheneyere maame yeboa kwasiam ase tim ni nyina mo so no encha kese en